ngo ni umugoroba inyeshyamba za M23 cyangwa se AFC M23. Izi nyeshyamba ntabwo zizigera zibagirwa uyu mugoroba. M23 ibyo yabibonye muri uyu mugoroba, dore ko ipfushije abasirikari bagera kuri 600 ndetse n'indembe zigera ku 3000. Ni ibitero bigabwe n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, haba Abarundi, FDNB cyangwa se FARDC, Wazalendo n'abandi batandukanye bafatanyije kurwanya uyu mutwe wa 23 cyangwa se uyu mutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe waje guhungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, noneho waba ugiye kwirukanwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byakomeje kugenda bigaragara ndetse bigenda bivugwa ko uyu mutwe wakomeje kugenda usahura ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ariko gusa muri uyu mugoroba intambara ibereye Katana ni akamaramaza. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda subscribe, fungura inzogera kandi like kugira ngo ibintu n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5/5. Ariko nawe wamaze kubikora uruha agaciro ndetse n'amahirwe kuri twebwe. Reka twinjire muri politiki na diplomasi bitandukanye ndetse biri kuvugirwa muri East Africa. Biri kuvugwa yuko kuri uyu mugoroba inyeshyamba za 23 zigabwe ibitero bigiye bitandukanye, ndetse abasirikare batari bake b'ama 23 bakomeje kwicwa ndetse bishwe n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Bayisabye kuva kera ko igomba kwikura mu duce tumwe na tumwe yamaze kugenda ifata, ariko birangira ivuniye ibiti mu matwi, ndetse biza no kurangira ikomeje kugenda itesha umutwe leta ya Kinshasa. Ihitamo guhagarara kigabo, dore ko yazanye intwaro zihambaye ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kuba bakifashisha ku mirongo y'urugamba. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yakomeje guhagarara kigabo, ndetse avura igisirikare kiwe FARDC, atangira gutoza abana bakiri batoya, ndetse bahabwa ubuhanga buhambaye buturutse muri Amerika ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye. Imishahara yabo itangira kuzamurwa, ndetse n'abatari bakeya binjira mu gisirikare cya FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarundi batari bakeya bivangamo bahereza experience igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakubwira ko abanyamerika bamaze mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo gucogoza intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Saho gusa mu gace ka Mwenga nawe ni intambara irimo kwavugira, ndetse bino kuvugwa yuko ari abasirikari bagera kuri 60 bafashwe ba 23. Abanyamerika bakigeramo bahise bafata abasirikare ba 23 bagira kuri 60 kugeza n'isaha ntago biratangazwa abandi bakomeretse. Icyo nakubwira cyo kuri M23 iri kugenda itsindwa bikomeye cyane, bitewe uko yatangiye n'aho ngaho igeze ubu ngubu. Biri kuvuga yuko abayobozi bagiye bakomakomeye bari bayoboye urugamba ba M23 batangiye guhunga bava muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko utibwiraga ko umutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushobora kugenda ugahungabanya ibintu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukaba waduvanganya igihugu ndetse ukangiza n'ibikorwa remezo. Wumvaga ko umutwe w'iterabwoba wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se AFC 23 wumvaga ko ari umutwe ushobora kuza byibura wakoze akantu ukawamara nk'ukwezi kumwe, ariko uyu mutwe dore kuva kwa mbere kugitangira none kwa gatatu kugigeze uyu mutwe ukirashya imigeri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we icyo yiyemeje ndetse ni nacyo ari gukora, yavuze yuko ari mirongo itukura atagomba kurengaho muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore kandi niyo mpamvu yakomeje kwinangira ndetse akavugurura igisirikare kiwe mu buryo bwo kwirukana inyeshyamba nk'izi ngizi zigeze ziza guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse no kwangiriza ibikorwa remezo bamaze kugeraho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa avuga yuko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igihugu gifite ubukungu ndetse n'ubutunzi by'umwihariko munsi y'ubutaka, amabuye y'agaciro ndetse amapeterole n'ibindi byinshi bikomoka munsi y'ubutaka. Akavuga yuko uyu mutwe nta kabuza wavuye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo uze gusahura n'ubundi ushyira mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa kuri ibyo kandi ugiye kureba ku rundi ruhande, Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga yuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gitoya kidashobora kwikorera ibibazo byose bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kibishobore, ndetse agasaba Repubulika
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo ubwabo ko bagomba kwicara hamwe bakarebera ibibazo biri kubera mu gihugu cyabo bo ubwabo bakabyitaho ndetse bakicara bakabitunganya bo aho kugira ngo basohoke bajye kurebera ikibazo aho kitari bakunda kureba ku gihugu cy'u Rwanda. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ndakanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibyo nabo tubahereza bijye bagera 5 kuri 5, ariko nawe amaze kubikora urw'agaciro ndetse n'amahirwe ndagushimira. Twongere guhura mu isaha ikurikira n'andi makuru agiye atandukanye.